sembut Menteri Rangba ka jala ubasnya balang dhar. Hakasngi balang ulah yar ka Shnau Namdongbi, badah norim Bampthong, West Jinda Hills District. Banyalap election ka Kartong juga National People's Party. Kakong mazal amparin lengdo, kabanyakho ni election MP na ka Shillong Parliamentary Constituency. Hakategasngi kinayalam juga NPP West Jintia. Kibagan thup na ki MDC, ki President, ki Secretary juga ki Block, bad unit baper, nalor ki MDC ka JHDC, kilawan banyadan lang. Ubasnya balang dhar ulong, katkum ka sensus, ka iway nartiang konstituensi, kadi ka konstituensi ka banakong du, hakajingyo ubun ki Kampenroy, nabaro ki Henry Putali, ki konstituensi ka jela. Ha namdong, umasnya balang dhar, hakajingkran ulapan pau kajing ay kulay karpang, ya kito kirekod na kikanhun, jung ki sengsain partai baper, ki balawan peneso siya ka parti NPP, hakajuhi ka sengi ha namdong bi. Ulang haduk menta ka iway nartiang konstituensi, kadi ka way na ki konstituensi, kabalong ka nongjob, nega champion, baru kuat menta ka kenti, bagi pajba ka konstituensi, kin penjob ya ka kuang amparin lengdo kum ke MP, haduk saupsan hajar buat na ka konstituensi. Susu ulong, wala da syam lapanan kam hakiransan social media, hari umasnya baha ula job baik, la sausin kenti. Kum unum ikmat ubu ka jingkan tui ki pajba, bakim day ban syai alam bakla. Sengau bahag onar tiap kondusiman ke champion untuk unin bomban atau ke loser. Banyak bakal lebih kat di terik mau penjak berum ya kondusi dia ni. Beri tu mieto orang api ke election. Kenur miet nak ni MP nak mentah ke yap ke im ke state kom berum ke distriki. Tahun ini orang bayadat ni ke parti ngakot dia mani. Ini wajib kami wajar ni wajib no. Tambah pemain yang persubahsan jangan dibujuk oleh LP. Untuk apa saya? Yang itu ulama yang sangat pelam dari kau pelam itu ngaruh leh. Jangan ini kau kena kat kam ke sensus ke survey. Kena arti kondusi tak pun number one ke development hawak kau berupa tu di kondusi. Tahun kam tentu orang oleh wastat pikir nauji dengan suatu di kita. Dan kuang lo kulimbing apa nak akan ditering dari dan tak berum lah kata. Tapi mau demikian lah. Yubi boleh cak bercuaca bikin kamtam hari sosial media aku kami. Tengah emoji cini api kita ibak yang tabut kiongah. Ngala susin election ngamjom penengkap sosial media tanggung jawab titik. Jadi kan ini sosial media ham awal dengan kita ibak mu bersihan itu bukan orang. Ham sahsi, ham tinsarin orang. Hanai kutsga bah, ya ki arpa 10,000 tanggung tabut chani udep, den sen usawrit, yo mangi dong job lang ni MP. Tani dah haju simbol warok bat. Hami abi tu ujo prak tu kota iklam le. Orang lain seperti prak manusia manu kau tu pau bay responsible person. Kamu ngirikin peran tu pau bay kinong klik ni kota kalau bay kau. Keprak ti bawah ku parmi kau hakmat bikin beriak kerja ke kilometer dah kota kelos semua ni. Tapi biar aku sultan tu tak kuat biar aku dah berniat dah kuat jadi sebelum bayi dong. Mau dong bi. Tahun yang tu aku kongres wan. Usuting yang piwem berom yongi. Lalu tem jauh tu kana mana ya kemudian berukon usianya. Tahu kalau mem hamlai bakalade. Uburu baham tak wasi. Tapi kongres seman kamu tu keri kau kan tayar kat kau mangani. Lani kamu tu keparmit, keduplikit parmit kau menggou pilihan kat sualai dah. Ke NPP tu, dan do you NPP menggou cek kau dong lepagi, kualis dokumen. Kat kau mana teh ham sampu bakala. Kipai bak kau meyar yang Halan NPP udawan. Kau kebetulan kentai. Dan dapat election, yin biang mulai election.
parliament nei benda wo chakri ya pina wo yasai ha parliament wo yen yasai ha parliament hun go ya ka chief minister hun go ya ka chuki minister nei benda yasai ya pina em giwong kamtam ki congress ngale urut rabjo ban ni ite kani to ka party go kaya ka BJP kani to ka party kawa krenang go BJP go percanyem ngawang ye pi hey no chale pe ni kat kini kisgi hey nei thao em giwong ka BJP party ksot kanong lagi scheme yung giwayo kibro ka scheme ksot kadu kanong lagi surat kani kitap ke JJM go sabum huyon na sentral ka scheme ksot benci jemut berkat baik benci jemut berkat hama pide wo kenok ki chwa chenen khot kerpat e PWPW hachwa chonga em go wi kaman be kado dang lai luti go sunok chem go yu kunro mana chem go yu kunro ong uni kunro ika kong em uni thamale yakti yonga ong madang immo dayap umo ciminit berkat ke di Kemanbay ta ong ge ni kunro lada ong dang imu nek sino trak dia bedo lada ong dayap ule pelai mesti pelai herado kunro uang imai iya ki imu tu thamalek bukso mi chami ki yong mai kalum te ki nong wan yau ki nong chong yau ki kapor pilang chirup pai ba kayap ke im ke konsensi ke yang pi ke yang kayap ka im geriu ka cai bru yang pianga chong akikti wastak yang pianga khut kerpat api kerjan ye kong amperin haga khat khandai tarik yemi dang step hamang re kini ka MP memkam re mkam ye kini man bai gumi na rilum khasi jantia wo ye saji ye parliament ne bentau ye da ye pianga kirit kiria kamu maya pia kamet ke yang pi maya ya kamadam amperin mem yo per ko kampi giman be i senrang tungkod hita yo gedung yo lana yo khat yo pe yo pensum yo pensai yo pen khoi yo pen tiar hayo ngasam tar gaman be lam em rekaman be da ti kenal to ha la yau to sudah istri sulau jum pat siak-siak nei porum chua la dia chok nang chok sendrom mayung asam oh pai erman do kam jo man kelila me ne kam tu te da yauri ke be ngayom baik istri re ke that ke sula to ai kam te ne bhai te da ong pi kam be i senrang la kuburi wong i ka be mi obun teli ong norwai nong bertuj be ya mi obun teli kani man ko kapor ko bahatam ni benta yong pi yang wo jedi kani ka man be ila wajur utrwah ka bubiang wara ko singa bina ka ma penbor so sin naman ko kam ka male ha sasor chelong haton to ko gobiang lari klamis sa kajing nang kajing star sajid ko sosin kat ha lai kra uman kanong mi khamat ko bek bo yuman hasor kata to ko mi yuman nete daw kam ginong song sinong wo maya ko am hapo karilum jantia kayong i ra ya kani ka khubor kani man ko kapor ko bahatam mi wow jet ya kamadam amperin uman kam ganong mikmat kayong pi kayong yo yasay kaya jinglong jingman kerpang yung i hapo lok sabah